Ha kasain ke benengkong mentah kesengi ke arpo peraterik jong menai jembang arja arpo la penlong ya kejeng hikai niam ke bekerpang na ke benta kitogi kena ki badang syudap priang ya ke sakramen benengkong hang ni hayeng school Marian Hill Parish Jowai. Kajing temu jong kebalang kalong ban ajing sengoto ban ajing syampang syusyu ya ke kena ha ke bayi day bat kebalang ke yukaris bakoi berkiwai-kiwai di kejing hikai. Hadeng kene ke video ngin sayo kejingkren ke bakam benia na i parish priest jong ke parish Jowai i Father Hilarius Lamare. Ikan pindu kita pop, ini pop filem ini kekanaman. Ini yang kami sobi, namtawan, namtawan ini masih. Nanti lain. Ini orang ini pop kekanaman. Julai sen ya, dah sweet, dong. Sobi, sweet tekor, no? Jadi kasi katanya, kita yang ada, lenjok, senenyu dan tu yapi. Yang mana lebih, apa dia lagi pun? Apa dia jadi senen buat yang pada lagi. Sobi, jadi kajing duai, kajing penbiang. Ini kajing duai kajing penbiang. Nak apa di pop kopi dan sapi, pada ini kajing dua jeng penbiang. Ini kajing dua jeng penbiang. Kajing dua jeng penbiang rambut. Kajing dua nak bentar kipop yopi. Mana kajing pensutong. Kajing pensutong wa dah padal lembah kajing dua. Kinu kajing dua. Kamu kinu kajing dua padal dia kajing pensutong nanti kipop yopi. Lega Maria, lega Burong, lega Kupati. Apa dia? Begini kajing dua jeng penbiang wa dah padal nak bentar yopi. Wi sama-sama. Ngapi? Hadi dadap ong dadap sudah di padal, ong yopi. Dua kajing dua kajing sosi. Kalau di kelas sosi dua yopi. Para bangit bija basngap yang akan ekopor. Akan ekopor ko abani tu ipi ba ngi hangne po parisiwai. Mene ekopor kandai bajem step
Lestang kawai kecikai niam buat din follow up kecikai niam kena pedang komyan benengkong. Kini kena kala pedang la kato kada por pedang sibon. Mene kala palat siteng ni kebagi la pedang ini por beladat kalawan panca ikai. Sepang ke komyan benengkong ke bagi la pedang bat ke bagi 4 sautu sai bah bahkan yang sikai ku apa pentebet pada pengam jelib susu ke sautu ceki sepang ke yu kharis buat. Swa bangin hikai ke ngala interview ke baru khoi so kumno ada ke jeng pedang yang jisu ke first time ke sen benengkong pun mati ke ong padar yang pada sautu bah ngala pedang oi te so kumen so tenat papi bu ke ne sikai niam yang ban hikai niam piang ban buat din ke bangelo sikai ini ke po badap ke benar badap ada pedang corona dan bah saban corona la ai ke pedang komyan ke umatakan dengan sabtu teswa bangan kan ru kalau interview biang iki la sim kelas ke rengkat bak sistar ke sistar missionary jo kemarin ke negara Pakistan morolong ni kai ni miki ngai baki keman sisa ngakli iki pe sabtu nam ke umatangi rakam heru rakam sabtu kemudian ayu harus berkoi yang ngi pedang kumnongi pedang kai begitu kaman le kumno de man le dal da pedang tengah so kumen so tenat bahkan dia jing le nga kat kompetisi jenga ya so baka aja mentoi kana pada kikimi paru ki hunhi ba kina ki khon kina tip susu sepang kayu harus berkuat sepang ki wei par ki sakramen perkam tam kayu harus berkuat ki bagi pedang hakaset benakong panang ne sakmat kina pedang hakam kam ba kam cerham kam ngam jeliu bangai kesayu jikarku mata kabatip pitip hi kesala ba tengah i ba kam sautu sibuan pani ka bangal hika metswa te na ka paris ngi rangkat kina tre balang kina tre lang hapo paris ki kula bana ne sekmat dan perbo kan si kai bodin follow up ka kadai kan ne ba hika ni mi kena sinar sin ne ki be tho la nik samla ban tho sisen de ka tagal kut kam don su ka je bodin asal bakal bangga ke betul kamar bahatam pengit bodin kam tamik barang khitang san kumne bakin tip ke bagi pediang ki sakramen Eucharis khoi sakramen ke tiukurim pati ki baiki sakramen tengah sokmen dia tu ipi ba kita lang rekat ke balang kila ai musim kila penslur kila pa kena kila la ban pendat ikane pangis naya pendat ki baiki sakramen teka bang aku ban oh ngene ban ai kuble ya ki kimi pa ki basim ki ai kene ki basau tu ya ka ko dor ki sakramen ki bak sautu pa man pde ki sakramen dan kamba da tip dan kamba da sautu badi ki benta si kai niam jong kabalang tenga aku beli ki bad ngana penslori ki padanya te susu ba ki sakramen ko bangal ongin khot kin long sha ki bakin pde ri sautu bad de ka jing ngam jeliu bad u beli kur ko do ip na aku beli ma kentu bai pasa ba alat enga pa pesngau ya kane tak banta ka jing ma ki para bangai po Paris pad na si pi ki wei pat ki para bangai na ki wei pat ki para bangai balik kaju ala pesngau ha so menjur pakalong ka jiman to ya ki khon jongi lagi khon rit ko bang omane pning kom jaman kong samla ban si masa ka me tiu kurim pad ki wei to ana makate ni jung persang barit jongi long thul dia ding pan ai jing sai ki wei bat kam tam ki para bangai jong pari jongi bang kal pa ki banya sim kia banya pa ki khon ju pi sa kum kin ji kai niam kna ba ken tip de kan niam ken tip bi su ken tip sakramen pi bandan kan niam dan kam tip sulong tang ban sulong hakan niam klan batip de kan niam klan batip ji ka ju kan niam klan batip bi sakramen kam dan jum ngasi imanu mala tena kata da kan ji kai niam ngai kan arab ikan arit jongi bat pedang kom jam benengkong ke bala pedang bat baru kita ki bangsa pedang misal buat dian beki komne kasna ai jing so to iki ba boleh kurku ko do iki ko boleh sibuan epi ba sab kan jing ai jing kan jonga kan ko pon bal ai mesim epi bal ai mesim ya kini kena tengah ro ini kena balwan tak mesim serham bat bal pedang si kai jongi bang ikan le pai si beda den ke jing plus de sakramen jing pla mata kumne de sa pla ki kele pa che bat asa ken yang de jesu kum ba kila ple ka sebna kong kita badal doni ki jain li jo ki ken phong ki bam don nga khot ki ban rem ki jan be nat ba khoi
pada wan la sai ha ka po spel beje ka mas komyan benengkong jong kena ha komyan besu komyan benengkong ka komyan bagala pedian ka jing bodin sikai ni yaki pa karpa di kimi pa supaya senrani kon jipil syaru ka de ka per ka borom kamaria kami jengi bang le borom ka da ka jing yat procession hang na so jwa jengi to bleu kor ku pi pasam to bleu kor ku kimi pa bleu kor ku na tre balang jenga bar ka tre lang banga sistal bhakai ni miki pa je pi ba ro basnap akan jikan jenga bakan mentan ku bleu kor ku do ipi